He pōnei, komisina tokolunga fōha New Zealand ki Niue ko Mark Gibb. Ko whenonga mai e matakau Raro Golf Club he Air Raro he aho whaiumu kwa mole. Whakalofalahi atu gwau ko Sarai Mangawa moi hanei ha dotola tau wala tala tutupu ke lata mai pūli he pōnei. Whakamua ne whenanga mai komisina tokolunga fōha New Zealand ki Niue lilifu Mark Gibb mai ke motu hau fleile he whahi tap kwa mole. Ko mea ke lilifu Gibb ke whua ki hana tohi letter of credentials ke he palimia lilifu Dalton Tangelangi mai kapeneta ke he whale whono ua I halamahanga he pungipungi nei. Mai he taha whakailoanga whakatuwhono ko mea ki lilifu ke tamai hana tau lotamatala mai tau ngahua ke whakatuwhono mai whakamua ke he katawhaanga full name. Kua whua ki hana tohi letter of credentials ke palimia mai tau lilifu kapeneta he mam he pungipungi nei. Kua whakakise tau manatu whiawhia he palimia lilifu Dalton Tangelangi ke a lilifu Mark Gibbs mai lahi a manaki ke tumau e tau whakawhetu ianga mawhala ha Niue mo New Zealand he tau aho mai mua. Kua whakafo e taha maweheanga Memorandum of Agreement he whakatuwhono ha Niue mai Niue Ship Registry Pte Limited he aho wafurumataha he mahina ha Februari kwa mole ki Singapore. Mai he tau whakailoanga he whakatuwhono ne ko moa mai ni awhi kwa meaki ki pule he tupe lilifu Crossley tātui ke whakamoli ke whakafōwanga nei. Kau whakalataha fō ke takita ke he whahinga hoa Transport Morgan Maunga Walu mai Solicitor General he whakatuwhono Justin Kamupala. Ko la whikelunga li me tautau ka whakangahua e maweheanga fō nei. Mai he ngaho ne whakamoli whakamua e maweheanga nei ko kise e whakatuwhono Niue e mahuinga he Niue Ship Registry ke tau tupe moa. Ko 4.7 miliona tala tupe New Zealand ko langmataia ke tau whakahaloanga mai tau ngahua ke kehe he motu mai tau tangata. Lahi a manaki he whakatuwhono Niue ke tumau e whakawhetuianga mai tau ngahua mai Niue Ship Registry ke siha ke motu. Ke aho tapu he whahi tapu ko moale ne tā masi e hila ke he motu katoa, ka mata mai he matahola whitu he pungipungi ne masi e hila. Ko mai longa mai he tau whakailoanga he whahinga hua hila, tō tā masi e hila mai he matahola whitu he pungipungi ke hoko atu ke matahola lima he whiawhi, kai kua kisia he aho tapu ko moale, kua liu e hila whakamoui he matahola taha he pale la. Ko o si wawe tonga hua he matakau ngā hua hila, ke tutake e whale hila fōu ke he tau kawe hila he motu. Whalu whoki a tau walatala mai pōnei, toko e tau tohi whakawhilianga whanua ha Niue ne kua whakailoa mai he aho tuloto he whahi tapu ko mole. Taha ke lata mai whakawhilianga kelekele, mo e taha ke lata mai tau whakawhilianga tokolunga ha Niue. Tō ka mate tau whakawhilianga kelekele he ua whahi tapu mai mua, ka mata mai he aho ngafua aho hongwhuluma walu ke he aho tuloto aho ua whuluma taha he mahina nei ha masi. Hanei whala tau walatala ia. Ka toi toko 5.5 e tau tohi ole guamana ki kei mai tau whakawhilianga kelekele ka whakahoko ke he Niue Golf Moi Sports Club. Ka toi toko 8 e tau tohi ole guamana ki kei mai tau whakawhilianga toko lunga ha Niue ka whakahoko ke whalinga hua whakatuwhono Niue. Pehe mai hukui le sisitala he whakawhilianga lahi ha Niue ko Richard Siatanga ke tau I meli hila he whahi tapu ko mole ka eke kua whaitohi ole a koe po ke whaitala hauanga koe ke lata mai whakawhilianga kumikumi whakamawhisi atu ke tau whisanga hua he whakawhilianga ke whahinga hua whakawhili fuafua kelekele mai whahinga hua whakamotu I whanua kula. Mitaki lahi ke mātutaki toi ke mau e tau langamatai tau whakahoko e tau whakawhilianga. Ke whahi tapu ko mole ne whakahoko e tā whakatutalanga hangau ia ke tau mata whakatuwhono whakalatalata mai Information mai Communications Technology ICT. Ko whakalataha e tau ofisanga hua whakatuwhono tau pisinisi mai tau key stakeholders ke tau whakatutalanga nei. Mai he tau whakailoanga whakatuwhono he whahi tapu ko mole, koe kakano uho he tau whakatutalanga nei ke putoia e tau manatu, mai tau talahauanga halo tolu ke lata mai tau whakaholoanga ICT, mai tuanga Digital ha Niue. Whalo tau whakatutalanga kua hangau ia ke tau tekenolo fōu, tunga Artificial Intelligence AI, mai ononoanga ki mua ke lata ma Niue ke tau tekenolo pehe nei. Kua whakakise ta manatu kau au loa mai mahuinga ke tau puhala ki mua mai whakaongaanga he tau tekenolo ke siha ke a Niue. Whakaue atu ke Niue ICT Advisory Committee ke tau ata kua whakaonga mai tala nei. Ke aho lotu he whahi tapu ko mole ko meke ia Niue mai embassy ha Japana ke whakamoli ke he tākonu tuleke grant fōu ki la lohifo he tau whakatupeanga Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects
Kua whakamoli he Charge the Affairs a Iapana ki Niue, Masaru Oshima, mo tohi kupu whakamua he komisina tokolunga ha Niue ki Nisilani ngano siohane e konutuleke grant name. Kua matapatu ke talanga taha poko aonga fo, mai tau whakakuanga mahuinga mo inclusive ke aonga he tau whanau i kiki. Mai he taha whakailoanga whakatuwhono, tau mai ke whakatuwhono ha Iapana ke whakatupe ua siau le unga whunamatahe awhi mai whangofulu e tau tupe New Zealand ke whahinga hua whakakotama ke lata mai tau whakaholoanga nei. Kua mana ki ke langmataya ke tau whakakuanga he tau whanau, ne ko mau e tau disabilities mai tau puhala whakako he aonga i Niue. Kua mana koe whahinga hua malolo sino ke whakailoa atu ke tau tangata he motu, ko kakamata tua e tau whakaholoanga pamunamu he mami niawhi. Kua ole atu ke tau tangata he tau manga ke tumau ke whakamea e tau loto kaina, mo momo osi e tau mena ne whanawhanau ai e tau namu. Kua kamata tua e tau whakaholoanga pamunamu he whahi tapu nei, mo e tau whakaosi he mdahiku he mahina nei. Ko e tau ngaho pamunamu ka kamata whakamua he pungipungi he matahola ono, mo i liu foki matutaki ke matahola wha he awhiawhi. Tumau ke whanonongo ke tau ngaho whakailoanga whakamotu, he leo taongo Radio Sunshine, mo i matutaki ke tau imeli hila mai whakaholoanga katoa. Kua liu ni e tau ngahua he mtakau saina ke matutaki ke walianga he slurry seal ke tau puhala tu he tau manga. Kua ngahua lo tolu ke tau manga hawasele mo tamakau taonga pia foki ke tau puhala tu mai kaimisi ki tuila. Kua ole atu ke tau tangata ke mailonga e tau ngahua he mtakau saina ke tau puhala tu nei mo i muitua ke tau whakamailonga anga puhala tu kua tuku hake ke tau matakavi nei. He aho whaiumu he whahi tapko mole ne whenonga mai taha wakalele e rarotonga ke motu. Ko whenonga mai toko uofuru mawhai pasese ko lau toru ne koe matakau tāwho polosea mo e olofo polosea. Ko hohoko mai ke waewa viko ke motu mo e whetoko mo e matakau ha Niue he whahi tapu nei ke lata mai tau whiua nei. Ko e raro whakamua whukia nei ke lata mai tau. Kua kamata he mami niawhi e tau whiua tāwha polosea, tōle tau fufuta kehekehe ko whetoko kei, mai kehekehe tau matakau mixed he tau tāne mai tau whiwhine. Whakatutala BCN News mo Hagen si o Sikefu, koe ke petene he matakau tāwha polosea ha Niue he mami niawhi. Whenonga nei he tau matainanga tōru mai Laurtonga, koe liu mai alo tōru ke liuaki mai he whenonga hama tōru hake tau kamori ki Laurtonga, ke pere tāwha polosea. Tau kamori, tō uofuru mataha mo tōru ni hake ki aturunga, me pere ai e tau pere tāwha polosea, me mai kai ki tamai e taha trophy. Ne tuku ai ke lata ke pere ai tō kauneo ko Niue mo me aturunga. Pehea mai a Hagen a manakia ia ke whai whakaholoanga tumau a Niue, mai tau wakalele ea charter mo Rarotonga he tau aho mai mua. Ko whakataka duai e tau whakatatoanga he tau tali mai tau huhu survey he mtakau ngahua pisinisi Niue Chamber of Commerce, ne tuwhatuwha atu ke tau ngahua pisinisi he motu he mahina kua mole. Ko hangau ia ke tau ngaho ne kua lau ia tau pisinisi he motu, ha koe tau mase he hila he tau ngaho kua mole. Pehea mai takitaki he tau mtakau pisinisi Catherine Papani, katoa hiwang fulmalime pasene he tau tangata pisinisi, ne tali e tau huhu ne kua lauia mai he tau lekua, he hila. Koe tau whahinga hua ne kua tali atu tau huhu, tolong fulma tolu poini tolu e pasene mai he tau pisinisi kai mo inu, ua fulma vale poini ono e pasene mai he tau whale tali whenonga, pia ke tau teke nolo hang fulma wha poini tolu e pasene. Katoa hang fulma lima e tau huhu ne kofu tufa ke tau pisinisi he motu, mai he tau whakatoa toanga nei, katoa whitong fulma taha poini whai pasene, koe tau whiwhine, mai ua fulma vaulu poini one pasene koe tau tāne, ne kua tali e tau huhu. Kua mai ke whakaholoanga tali mo e huhu nei ke langmataya ke mtakau ngahua pisinisi ke tau puhala ke whakaholo ki mua e tau pisinisi he motu ke mau e tau whakailoanga foki ke lata mai tau whahinga hua whakatuwhono ke mai longa e tau mitaki mai tau masimasi ke lea ka maua mai he tau ngaho tupu whakaofo he motu. Kua whenonga atu taha he tau whaatanga hua he mtakau ngahua pisinisi he motu ko Charlotte Mangatongia he au whlaile kua mole ki Iapana ke lata mai taha he tau whakaholoanga la lahi i Asia koe food exhibition. Pehe mai a Charlotte he whakatutala mo BCN News he whahi tapu kua mole lahi whiawhia hana mo e mamanaki ke whenonga mai tau whakaholoanga nei ka whakahoko he whahi tapu nei. Hanei whala tau walatala ia. Pehe mai takitaki he mtakau ngahua pisinisi Catherine Papani lahi hana mamanaki ki a Charlotte ke whenonga atu ki Iapana
Mua te mahuinga ke whakahoho te whuata te tolu he motu. Koe Japanese Food Exhibition nei, koe whakaholoanga mua atu e lahi ke tau motu i Asia. Koe kau whalataha mo lea ua awhi lima siau e tau pisinisi kaimui inu mai he ononga fulu e tau atu motu. Kua kisia he mga honei e tau ngahua ke whakamea e whanua i a liluki a lofi, pe he mai te kitaki he tau whakaholoanga nei ko Fia Rex, toko tolu ke he whae tau tangata kua whakangahua ke whanua nei ke whakamea mai tungitungi. Koe ka kano oho ke whakaholoanga nei ke tau se taha whakamanatuanga Memorial Walk, mai tau mga whaua ne kononofa tu ke tau matakavi nei, mai he mga hone lauia e tau kaina mai he a whaalahi ko heta he tau awhi mai wha. Kua whakatupe he Kiwa Initiative e whakaholoanga nei, kua manaki ke whakausiosi he mahina hamasi he tau ka hau. Ke whaho whaiumu he whahi tapu ka mole ne whakahako e taha ke muha Niue toa motu Rugby League, koe PYC Academy Youth Camp ke lata mai tau whanau tāne atu tau hangwhuluma tolu ke hangwhuluma walu tau he mui. Kua whakatutala BCN News moe takitaki coach ko Dave Ulukita. Ko kisia i tokolong e tau whanau tāne, ko whakakise tau manako ki he kemu he o kio ki whahi tapu ka mole, ko e kemu whakamua mai he whahe katoa ke lata mai tau. Pe he mai a Dave Ulukita, ko meka i e matakau Niue toa motu Rugby League, ke ngā hua o loa mai Auckland Niue Rugby League, ke tau se taha puhala player pathway, mai tau whuata tāni Niue ke oa tuku New Zealand ke whetoko ke Pasifika Youth Cup. Si behe nāha te tōla tau walatala tutupu ke lata mai a whiawhi nei, tō liuni ke Whilewea he whahi tapu ka hau. Mutolukia.